Oda Nkwanta ekuafo aye wa haye bre ku adwuma ye ya afi nyina ye nya tofo nto tiska ye di man mako school kra ye manyina titifie eti ye sire no nko ye moa no ye nto ye mo ne maye na da roma ono ne ye dan ye sire na da roma ko chane ni mehwe ye mo nyina egwa kudiesu aye nto ye sire na ni bi o man pa ni ko mehwe na ye nya bi maye manu ko school ye bi a ye nya bi na da roma ye sada ye sayam se ka say ye reply aduma no foforo ye nya sika ye de reply foforo aye enti ye te ho no ma ye hu ne ye ti na da roma o mekwa ye moa ye de tu na nyim no Dan kwanta krom ha adwuma ye bekese pa ya mubia emu ne yadua wa ha na sisi a yesi amfoforo abanti amakra abanti ya mo ne ya no ye nto emu ni so isi ya ma ko school ne beto buku ne mama ko ye nya bi emu afidie ya ni emu ni na ho obi aba no watwam o se abrofo mo ne to isi adwuma ne ya no ye nya bibia wo ti esra mo a amu so mu twam ne be hwe ye na ne so ye wa ha no amu to na mu so ma ye mboa ko sisi a de ya de ya adwuma no na sisi a ne ebe di ko aya de ha yo de esra ba na why